U njedzeljovim televizijnim magazinu vidite reportažu o dnjoh teatru u Kocure, a prenješeme vam i čast problemoh u Hajdukove krizu. Malinarstvo u Vojvodini še u ostatnjih 2 rokoh nahlo rozviva. Jaka budućnost vojvodjanskog malinarstva popróbujemy prikazać u prilohu, kotri znjati u Kocure, gdje tota produkcija tiž dostava vše vekšu uvahu. Internet uvodzi revoluciju do sposoboh na kotri kupujeme. Prevelji prednosci internet kupovanja vše vece hraždanje volja kupovac online, jak u klasičnih predavanjoh. U Zavodze za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh otrimani okrugli stol s temu interkulturalni dijalog medzi mladima u Vojvodini, kapaciteti i možljivosti, jak zakončujuca čast projekta Karpatski paraleli. Poinformujeme vas o roboti multimedijalnog časopisu MAK, znahodi šteracec pejzročnici jeho vychodzenja. Tiž uvidzice izvid zo sportskih baviskoh Jaša Bakov, u čiji hramikoh otrimani turnir u fotbalu 3x3. Televizijni magazin na njedzelju na 20 hodin.